metsi ntlogele ke goja ke santse ke go belegeng pepuse di motholo ore jedi ntlamele ferikgong ke ale o le teng tota ke swelang senku thukalala le dintsu go a sha kwa fisa botshelo lefatshe tlhase le gala tsutsu malwetse a pala dikesi ba bolae ba emeta ka gore ba tsene ba le bakae nnae re la lwena go tlholagadi ga se motlae o ka tswa o le monyebo motelele jaaka jara ba totlhala boitumelo jaaka tlhakola tlhala malatsi mabedi amogela madi seatla molomo kgwedi le kgwedi diura metsotso disekondo e sekgale ke tlo e bala ka dipondo o e meta fa go rileng kapa fa e badile jara wena mosimeng senyeletse selemo se nekisa sematsatsi 525,600 meters, 525,000 journeys to the land, 525,600 meters. How do you measure life up close and over here? ke se bona kae ke se bona mo motsamong wa gago tatabela hela ga ba ka inagana gago semelela sela kae le kae boroko ke ba tlhogo potso ke ore a ke tla tsoga ke hema ke mo mmileng go koloi go sephethephethe o mpona boferefere mme ke semelele tshwana re no food no job please help you know good you a flop go to hell wa bona malatsi a matletse ditlhogo kutlwa botlhoko le maano a ganana lebaka legolo ke metang ngwaga ka lerato le ke lamogelang le tshepo e ke bonang ke re lebetse modimo a ke re fifi le go aparela ka bonako like selemo sa mariga a sete bosigo o siela kae gonne gotlhe le tletse bosigo 525,600 meters, 525,000 journeys to the land, 525,600 meters. How do you measure life up close and over here? ga se magato go thata mangana a phage setsuatsue sa phato se le tsafa se le bakwa ke sala ke emo sana o botsa na le dimanong naja kae le mago renjang a sawa gala utlwa ditlamelwana di kae maro ke ao a na le pula dula o emete ke kgaratlhela gore fa e kolomela boitidi bo korobela ke bo ke bososela matsatsi fa phirima bosigo ba lotsana ba go tsimona bososela jara mosiba tsela o bolebile kae fa e se wena ke botsa sefela go timela jang Thank you.